Khuble Phi Baro na Donbosco Media Network ngiwan ra shapi ki Khubornyam Khuborjylla jong katayo basaw jong banay KYLLALYNKOT arjar arpusa. Kimat bakong san hagani katayo baladep kilong. Shipongmut yo lingdo bathamay kabalang Catholic Shillong. Kajing start jong kolong kami bansyara yalaki kun kadai kajing duay. Da kajing shongshit raki Jubilee kabalang Catholic Lamin. But short mensim kamas aimu beningkong jeng Father Anthony Karbuki mau plak. But mentangin pa shiki Khubor bakam banya. Almost Reverend Archbishop Victor Lingdo Didi Lingdo Saat ke Shillong Archdiocese ha ke jingle NIAM basongkun but basong blay kabelas dang ha kapor shibaje no sngi ha ke arpau terik KYLLALYNKOT ha ying maniba laim kra. Ulapin kentang lingdo soblay bathamay shipongwat kirang kensai jong kabalang Catholic. Kaying maniba laim kra kalashlay mam dekipai riunget Catholic kibalawan na keleng kishnong kipadar kisistar bat kibahing asem jong kishpongwat kidikon kibala raikut ban IT yeladi shijing em na kabenta ki kam shakri yo blay bat ya kabalang hakani kesngi. Reverend Father Richard Majau Vicar General Shillong Archdiocese ulayeng saki bat IT kini kishpongwat kidikon hakmat uling do asad bakilalong kibabit dor pan pinkentang ling do soblay yeki. Nakishpongwat kiling do soblay bathamay kaseng reunion solution u Donbosco STP kalayo nyongwat katba ka Shillong Archdiocese kalayo laingut. Ki nyongwat na kaseng reunion solution kilong Reverend Father Anthony Karbuki na Marbisu, Padar Albert Tronmawa na Upper Shillong, Padar Kambor Singsun na Marbisu, Padar Kleinbor Wajri na Pinthor Umkra, Padar Ruben Lingdo na Nongthamay, Padar Saulus Karpran na Maulay, bat Padar Sinshar Karsentiu na Mayrang. Katba kilingdo soblay na kabenta ka Shillong Archdiocese kilong, Reverend Father Felix Iban Klein na Nongpo, Padar Kinsay Kurba na Maubri, but Reverend Father Lamprang Lingkan Dekar na Umkadhor. NIAM harga cekak
baru sebelum kita ramai berarti kulai bagero kita berdenta kerja ini harga cikim jongi kerbangan harga cikian nanti jongi bandang kita sebagai pembalang kali asal menong asis pakan real berkhot dah dan siul yang ayu yang kuat nama kecilnya pun yang harga peningkong yang mu bagi benda buruk yang mulai ubadak kecil sepun yang ini ubalaya lam betul di yang ini baru harga linti jauh kecil jongi ingin duai bahun nang aibo yang ini bangin na treasure harga yang Nida kecil semua kebakrau nak bentai yang sat dan dorong jongi Muslim brand Victor Lindo Ibla Jukersian Ang Sing yang ini berkor Berkertang yang bentar sini Kalau berkertang yang ini Siapa kerdan Jilong Lindo Soplay Kublai Sibun yang Lindo Sat Nak kebentar Kena kecing Sibun Kecing Lepha Jom yang ini Tau Blai Unai Di Yakabor Ketiak Dan Sarai Pat Bayar Jom Blai Akan Dari Kejalannya Nyambah Jom ini Hidup dah kecil semua berkerap. Nama Reverend Father Richard Major, Vicar General, Khuborjylla yang Shillong, Bali Father Paul of Provincial, Shillong Province, Reverend Father Viraj Kumar, Pemikmat yang Provincial, Shillong Province, Parbarok Council Members, Kibalaya Persyawan yang Haji Tuai Balai Mensim yang yang formators baru layanan ini harga jumlah kredit non lindos oleh double nang dulu job jadi atau mission job Manga kayu kesen jonga Yin Syakri Yotra Joshua Sawasan Didapur dari cingkit di seluruh kebakrau nak kebentar Kibahayi kesen jongi Kublai Sibun dari Inai Kuba Hengan para Kibahayi kesen Ikur kikha Allah nak kebentar kecing kerku Berkimati babha Bafila aini Kecing lepha Kecing amin sim Kecing kerja Kecing darika jompi Haka cingkir jumi Kilong lesya Kimosiang Kibaskem Nak kebentar kecing kejumi Tau boleh kerku kedor yaki Dagi kam Kecing temu babha jompi Kedor bar pelun bakat nyau jong kesenjuk ki kentai Catholic Nongstoin Diocese haka arpui terik KYLLALYNKKOT kelayok ban pelong ya kejingeseng kerpang da kebabuk ru ya kepang pedeng keboong suk mepi kebalangit bagaketin uturai kan seurlong da shisha kebala pensyong nong rimru na kejutang batamai ling baka gospel ulukas kelenong kebaningkong kedekot ke pasau pupra Ya ketai kecingnya seng, ya kebala yok ban penkut no ah kesengi uterai, lazdang nadu kesengi thok ding jong ketayo. Bat la pelong Mary Help of Christians Parish Mautong, kawai ni kishnong hakatan Jashir Southwest Khasi Hills District. Lazdang ye kejing le niam da kejing terwai kejing kenyamas pekut da umus Reverend Wilbert Marwin uling do saat kejelan niam Nongston, ringkat kejing edon lang ufada Ansem Nonglang. Father Sylvester Nongsit, Parish Priest ke Mautong Parish, Father Eugene Ternyang, Ubade Spiritual Director jong kesenjuk ki kentai Catholic Jelaniam Nongston. Lawan Bandon Bentalang daga kong Dorabel Kharkongor, President kesenjuk ki kentai Catholic Jelaniam Nongston. Kakong Memorials Aimsa, General Secretary kesenjuk, bat ki pat riunget jong kebalang Catholic. Hakano pai sengi Father Remiki Nyangti kum ukongsan ulayok ban sam jing mutlem Shakilong kemi da kabapai shakajing im jong kahana ka kemi usamwel bakumnu kahana ka yaine hagajing duai kajing yaisha bat kajing riu blay ka jongka bat kini baro kila pelong yo blay boun kerku ya ka do kun chinrang usamwel ubala long ru unong ya thul pa Kumta kajing start jong kalong kami ban syarai ya lagi kun kadai tang da kajing duai namar kata tulong pi kilong kami ki badwai loong utai uling do
bat ulayalap ya ke gospel jong ulay bat uom kaya kababyang kalapoy bat kahima ublay kalajan to kala kabamut bat tonge ya ke gospel to kala kabamut bat tonge haka gospel kini kikentin jong Yesus ikran syapang kapor ikran syapang kaya bakalong kabalengkot kadu kata-kata bakani kecing im chongi kani keperthai kalong kabalengkot kalong kaba himla banne sijunom te kani kadau ke ukran yangi na kabenta kani syapang kapor syapang karta kecing im chongi syapang kecing long chong kani keperthai syapang kecing duno kecing jarngai jong kecing im jong kani keperthai keren dia kata syapang kapor berkaya bau blay bakane kapor kaya kam up yano kecing yap kanam up yano kecing jenjar kecing sitom kanam up yano kanam up yano na kata kadau jisu ukren su alor cukani tak kaya kababyang kapoi kaya kababyang na kabenta kecing telah kabomut kaya kababyang nagabenta gacing penbyang yalade kaya kababyang nagabenta gacing im bangiyay penpamay hagacing yale chongi baman nakasni kolong mibiye pehmen ko para biye to ngin puson bangin duriak ba kacingnya de chongi paduplay kalong kabane si junong kapor kaya paduplay kamdon kapor kaya na kabentau blay kalong siajar senem kalong menta ong kecing menta kalong siajar senem kamdon put ong don sam aga cinga dei bagi blay hendai kapor kaya jong kecing im met jongi kadon na kabenta jongi nimla banjo ndak lalet nimla ban pai na tagadau jisu ukot yangi na kabenta kani Badhabau khot yaki sandran chungu ula khot ya usimon ya Andrea supara chungu bat ula ong yaki ale but yana ko men ko para bi ujisu ya khot yani ale but yana ngin but ya u hakelenti chungu hakelenti kabama u yalam yangi shano shage chingmen unyalam yang isagata kaba wala dang snusi ngin im kum kibam snusi wala dang yam ni im kibam yam unyalam yang isagani kalanti uyalam yang isagata gacing kemen kaba sisa namar kani kaperthai kaba mangingi kuslai ladapi omat kano gacing kuslai im na gacing kuslai Ong Paulus ko gacing kuslai kanam ai cingman toy yaki kebala dep kebala yan ladangi syong gacing kuslai kanam ai cingman toy ruem yani Henry Devan Stan thamai kali kata gacing kala bagi kebangidon ngidai banbot jisu usang ya gacing im gabat mai na kabenta yaladi bat na kabenta cumi dikun jong sebedi u Simon batu Andrea supara jong gini kilalek put yau jisu ucakap kila put yau jisu bat kilalek ayu kila ino yalau pa padiala kayin kasam bat kilalek ban put yau jisu kila ino kacing khot jong jisu kalong na kabenta kipriu baro ba kani kacing ino kalong na kabenta chongi kibabangi ngi sakring agani partai teng kidon gicing kring kibasniu kiba himla ban ino kidon gicing melin kibasniu bang himla ban ino yong ngisam jing kata ngidon gicing long kichongi kiba mangi ngisam jing ban ino ngidon kaying kesam ngidon gicing don jing ngidon kini kita yong himla ban ino yakini Henry kini ki apostol jong Yesus Jacob ban Yohanes Simon Andreas kila pur kila ino yo jadi kapenti ko men para biye ba kano kabangis no tenak ni day ban ino habang ipur yo kano kata kaba kring yangi
sa ke jing kemen ha ke perthei ni de ban I ya ka ban ni de ban bu Kipai riunget kabalang Catholic lamin kilasdang ban rakhe ars nem lente ria ka jingle ekmen jubilee shispa arpusan nem jong kabalang ha ka arpu iterik KYLLALYNKOT da ka mas pakhoj bala pinchit rehem sim de kiling do soble padar Martin Shilla Vicar General ka Jawai Diocese padar Sabu Francis Provincial MSFS Father Firstar Shilla Parish Priest but Father Jacob Assistant Parish Priest Ki Samla na Shillong lamin ki larwai choir de ki sur ki belapelung bat pen mensim ye ki pat riunget habaro shilenter ki jingle NIAM. Kalumpung ying mani kala shlei mam de ki pat riunget ki belawan na ki Shillong saudong ka than riwar jantia wat na ki Shillong shashiliang umngot. Ki sister, ki brother, ki catechist bat kirang babalang ki le snok tilang kawai ha ka jingdwai bat jingdwai ha ka ni ki jingle NIAM bamelung mensim. Schwabens dang ki jingle NIAM hakini kesngi uba lakamen remboy MLA ulalong ukongsan rengkat bat uba Barnabas nang ba usembut kongsan kila kentiu sun ban penhere kalama jubilee bala sakhi de uba Henry Manar President ke senjuk seng rangba Jawai Diocese bat kirang ba nongelam nakani kethan Hakano Paisngi lepen boat da kajingmani sacrament bala penyat the Reverend Father Firstar Shilla bat penkut da cultural program ki bakan thup kajingruai kajingshat bat jingkren I mensim de kirang ba bala khot ngobha hakani kasngi Haka arpu iterik KYLLALYNKOT arjar arpasau kabalang Catholic mau plang kala sakhi ya kasngi kabakkemen hakaba I Father Anthony Karbuki SDB ila yo ban kenyaning kong ya kamas aingu balasdang hakapor shipau shiteng min step la pinchongkun bat pinshot min sim shu yakini kamas pakut de kijingrai na ka Eucharist Symphonic Choir mau plang Kipai riunget ni kisap district beper kilawan bandon bentalang hakamas aingu jing padar Anthony Karbuki kabelawan ra ya kejinget teli bat pin iru ya keju kejinget Ipadar Anthony ha kejing kren jeng ila kren halor kejing khot jong blei bal pin shong nong remru na kejing pule ha kete kesngi ila yat huru ya kejing ya lenti jong ha kejing emission hadu ka klip mat bal pin kentang ye Kani kamas aingu bakut kalong kabajab hakajing senran lang dah nyongut ki padar selishin. Hadin kamas bakut ladon kajing penkop buram mi kini nyongut ki padar kum kedak kajing sngongu ya kajing don bentalem jongki. I padar Anthony ila ai kajing kublai ya baro ki bela kershani I ban penlong ya kani kesngi kabakmen. Hakapor shibaje shiteng no paisngi ladon kajing mani sacrament balayalam de padar Anthony buat siki program beper na ki balang Shillong sub district ki seng reunion ki bahinga sem ki balapin kemen shikat de ye padar Anthony Shagalia Banula yalap ya gospel jong blay banuang Kaya kababiang kalatoy Makahima ublay kalajan Tukala kabamun Batunget ya the gospel Tekat ba udang ya harut kaduriaw Galilea Ulayo iyo Simon Bagyaw Andres Upara jong Simon Bagya penuh jar kaduriaw Nama kilalong kinongtong doha Tangin terwaw blay takirat jungi kijingway kriunget Ngirpar kerpon yu bon kurku kerdo yangi dan kam jungi
Jinan kam jong balang bat ke jinan kam jong keri bakper. Kemas beningkong balapin menta hamau tawar haka arpui terik KYLLALYNKKOT do Reverend Father Saulus Kharpran SDP usok blay uba arpui na maulai Parish balasya penkentang haka arpau terik KYLLALYNKKOT hau lingdo saat umus Reverend Victor lingdo haying maniba lain kra kalong kebesyok mensim na kebenta ki Peit riunget Katolik jong kesenang mau tawar bat ke maulai Parish barok kawai hakini ke jingle NIAM upadar bertemai ula paria bat kreni ke ketin jong blay hakabau lepin kin mawi ki kentin jong jisu ubalaong ngala pi de ke jing pam jukut uni ulingdo ula shemi kini ki kentin kum ki ketin pira hakajing jong o padar Saulus udai kun jong ba dinas marbanyang balaklat no bat ka kong Christina Kharpran ki basyong basa hadong mau tunum mau tawat kini kalong yeng kedon prangut ki kun laingut ki shenrang bat sangut ki kentai lakhayu padar Saulus haka arpau terik benai jemang usnem khat kendai spa kendai pau laingut ki hinmen kentai ki wan hashwa jong u bat udai kun shenrang beningkong kehinmen jong u keresti tula Kharpran kalalong kesestar haka sengreuniam FMA Hakapor no sngi lapen buat da ke procession ni kores pakut balapen long mensim mi ki Peit riunget de ke jingdwai lamprang do padar pathamai hakani ke jingle niam hakani ke sngi lapen long ru e ke jingle buram yauni upadar pathamai de ki Peit riunget ke Parish maulai ki baken THUP ye ki seng Samla ki seng rang ba bat ki seng long kemi Utroy undon ringkat papi Kajing puli na ke gospel bekut kat ko Markus And Allah
Tatop ya Uyonis, Ujisu Laletsha Galilea, Badulay Alap ya ke Gospel Jingublay Baduang. Kaya kababiang kalapoy, Pagkahima Ublay Kalajang, To kala gabamut Batunget ya ke Gospel. Dikai baudang yad harut Keturiau Galilea, Ulayo i Simon badu Andreas, Upara jong Simon. Bat ya babakia penok jar ha Keturiau, Naba kilong kinong tong dokha. Uji sulaong heki, Ali buat yana, Ngan penlong ipi kinong tong brio. Margum tahi kila ino yala gijar bat kila buat yu. Ulalet kam hakmat bat ulayo i ya u Jacob ukun jong u Zebedi bat ya u Yohanes upara ju. Kibaladon hakaliyeng jongki bat kidang yaserdap ya kijar. Balmargum tahi ula khot yaki tekila ino yala ukpa jongki u Zebedi halakaliyeng bat kinong bela bat kilabot yu. Ka Gospel jong u Troy. Shua jong kajing kot kumar dah hapor dang red ngaladon gijaile kai borbor hayeng sipara ban kinyamas mama do biscuit lene da urti ngajaile kai te ini bibiru ini sistem tamu me iru ija simenta takamas ke bang ngajai kinya por dang red hak tapor nampak suthu banong kebut iu banong lingdo nampak suthu ai ngasule rumah tu si bahagi yang mana bagi lengdo kinya mas tengah suput tenang boong giwai mo te dai anda ngalapoi hak kelas 7 kadon ke por ba hak school jungi hamokhar para pascal lengdo kendak ia kata ke vocation camp bagi ong tinggal ia ke notice bala tho atau bila ban na kamata ke vocation camp general vocation camp ke badai saus ngi tinggal ong hai mai ku mai long em bangat lain na kamata ni ke vocation camp pat ka weiru ngatrang te ban sa view generate ti mai kum tahi kum baju mlien borobor banlung miki khun halor kapane banye shong lang akadepai banye siding ji blade banye tho khana ngi chapang ki por ke jing por samla jongi bat kapor ke jing ke jing ke bisham kum tahi la kli yang license lai wat long hatu me kwa shisha ban pen kre yaldi bandai long runiam ong hoi mai kan len ngan persang kan di vocation camp kadon menta Tesisien ikli laisin laiwat kumba ublay khot ya uni Samuel laisin laiwat ngaru akta kaju Khubor kaju urkom ngalan juba bi mai bangan lain kum tai mai badipa dak jing subun mensim ile ong khilai khun persang tinggal lai syakata vocation camp sausgi hak jing sisang am jukwa banjengai na layin na lai mai pa namar ngaji don bai kajing tieng ba banjai ni mai pa kamlong ba kajing long kana atapor hari ngam tip ra kumnu hakta kajing lai vocation camp ko jonga ngala bansa saus is klam don jing ting la ne kham don jing kwa ban wan no sieng ti andala dem nota dal awan sieng na debi kata vocation camp ngalawan sieng akas sgi ga babut kadai ga sinung kong pas dep si ublay ti mai loong balai kun piwan no pila dei ban let school sindan mo na mar kadai school jungi mo dai ong i mai em
kwa wan siang na mara kwa mane thu ipi ke ai ke balaja hakani ke bukshen kam te ngala share ngala thu i mai ke ai ke balaja ke bangada snau tenak adu kata ta yesam sibun ke parlok bat ka bakar pang kiwan na bape na bun ki jaka bagi seng ba pero per kiwan ban pentip yangi sapang ka seng ka jangki kanang bin jiet bat ka bangas tenat ta por bukshen kam kolong ba hagadi hasngi ka khadu uleng do ukta yaki kli jungi wai pe wai ba ai chikar khu te anda dep kani bukshen kam de komta kalaya kisngi kiya ngatharai ke tu jinglai bukshen kam ko janga ngana mur lakut mo ngana mur lakut tharai ngam poi sho shenoro andrei hakawai ka sngi pat ka mga poi prakhat lawan wei urang ba ubangi khot e unyi rubitus maulong trai jai bangi khot e unyi ilawan iong yanga malus pila dai banlai sakawai ka bukshen kam shanong po dai da kamaseng ka bakamen ngalalia thu siyeng i mai ipa te magi bat da ka jisgol mesiem ke lali bu yang shanong po kata kadai arjarsan ho December na do apwe do arpulai te ha katu ka bukshen kam pat gabdai sho ka general bukshen kam kadai da ka bukshen kam kabadai jong kaseng jungi kaseng selesian habadian bangla jiet ya kaseng selesian hatur wala persang kala kat jai ban imha ban put bai ji kai jongki kanang bangan sia jiet mo ban persang ban long riniam te komta terter hadian ko tupat ngala sya selek asa jiet ban dai generate dai generate kadan bukshen kam kumba kan dai singi ai dai ha tu Khubor kabangas ngau kenja maruai akwa ngatamang panwan no siyang andai kita kaman sim pat kamaila andala poy kasngi ka bukod imay pai lawan shaw te adian ko tu pat ngaladai ban la sa jit ban lek ban sa generate kalau don kejing artin nga ndang lek generate nganam yo shu malekai football mo mensyang aja imrin melekai football lang ni kemudian nado dang red nganam yo shu banelekai ban kiperlok nganam yo shu ban syang melek kam ki ba kwa kum khana kata kajing ada tien ring la peson ba bat ti da kajing sebut nasim ju imai kila ong kikun hileng ngin kersan ya pi bat le tenge kemadang kan mau hadu kan mentah kikentin ki ba imai pa yong yang tolong berbuat ubas ngurit bat ubokonggo kidai ketien kibaya besiau berbuat kiskor ke janga walang asyam ke jenge hakelenti adu mentaru kidai ketien kibaya mai pa besiau hangayong tolong berbuat ubokonggo bat ubas ngurit namar ke jeng ngurit kan poi sya ke jeng kraw pi badi no ubas ngurit te komta hi kalaya ke jingim ku jonga ke jing pat kre ha generate bat komta ter ko mapilios ngau menne lingba ka ni jing itu khana ani short story ke jonga ngala ban ong ba hemen ke para ku Samla mapiang ni badan ki badang don Khubor man ngabe ketin jong blame cha skor ke jing khot jong ublay ukhot habun kerukom ublay ukhot ingi iway pa iway om tang yu khunlung om tang yo ramba om tang yaki bala Samla henry ukhot iway pa iway Peit kum yu Abraham ha jinglong temen jong ublay ulokhot ban len sakaway kari bat ke kular ke bau ublay ubu khama jong ba kayeng kesem jo kinyo ka jingker khu om ta kayeng kesem henry kanong ba kasnong ka thau ka bau im kanyo ka jingker khu ka im lang ka salang bat
salong ru ukupa jong bubu jong ki bubuan baru bleiru khot tang ya Abraham nani tang hagi jinglong temen henrei ukharu ya ukna kubangite Samuel lengba kini kinuksa ki bang Elias go na katin jo blei kapin kan mau yang i bau blei ukhot yang i wei bai wei bat ka bakar pang kalong ukhot yang i sha ka jinglong rekoi sha ka jinglong hok ban im hok ku ba meneng long ye pi kum nu ban im hok dei ban tuai ban tip yu blei ban don ban blei ban syakri yu blei kata ka bakar pang langi le ka nu ka kam lada ka barit ni ka bahe lada gidon kata ka jinmut ba ka ni ka kam ka bangale ka dei mga syakri yu blei sai ka jikar ku hangi yu blei unsai ke jikar ku wangi lada dei ki kme ki pa ki ba pet bahai ki khon ki kti ublai un ai pi ki jikar ku snow sngi ban yo snow ba don ki long yeng long sam ba don satang ikme pa la pet nakadau ka jing bu ai nakadau ki bun ki jinja ba pher lani ka kme kampeshu ya ki khon kelalek pat wei brio dan stang kupa le you te komen ko para kini ke chukot jung play kolong ka kerpang na ka banta jungi ban im khuit lang baki kam ki bangile ha ke chim ka stan ko jungi ban khandiat ngala ban ye thu pi ya kani ke jing tien im si bala im pila i ha jrong ngalai ie ye pi da ka chi bom chukot ka bala shim no prophet Jeremiah kanong lai phuai de khot ka balai balai ngala chi da ka ne ngalai ie ye pi da ka chi bom chukot ko bang la ong lai thui pi mana ngalai shim ha ka tu ka jimpang ka bang la don do knyang baro shir nyang de u blai u ie ta ka dau khot yanga ka tu ka de ka wei ka no sa kada do mata ngam dot shu kata ka jimpang do knyang ka bet ko jonga dei ka jing e chung blai bat siburo ki jing sham ki bala sham na yato e pi ngala sham kumba san ne riu sien ka bong ka jing accident bong mo akapor tangrit ngala ko ngoy uta marbul hakata kapor ada kan mak kia tu ki men jonga ba labadono ipakna iparakadu jong ipa labadono mai i kelas ko dani rendang melasuk bari mensim da kapor play luidon ipakna da ira yanga da khopong bari thap hakata kapor mi uta marbol katuru kade ka wei ka bo play ula i ula chit karpang bat kumta ki bun ki jingja ki bangasyan kumma ki jing accident ko baong ipi ngamla ba chair ko wei pa ko wei along ko bajrong kini boro ngakhen ba kane ki jing i ka karpang jong play yanga ula chit yanga banlong ta uleng do wanlong ko ta shukri na banta ki babon kai pat ka bang kwa ban kuntu na ka banta jong i wei pi wei ku bau blei la khot yangi shakajim khoi tungin persang ban im khoi ban le ki kam ki jam ki jungi na ka banta ka burom jong u ban IT ki kam ka bangile IT ho blei bakin long ki jing duai bat kin long kita ka jing terwa ka bangi ai blei wala da kim yo por ban duai na do min step hadu ban david rei ai ba ka jing trei jungi lahak sin shar ka khadar lahak ka jing pe ki khone kti lahak ka pule na puthi ai ba ki ne kin long ki jing terwa ki jing duai ya kama jong blei un sakar khoingi bat agaturu ya ki lok mi lok pa ban long ki basbun komot kum do ban long ki basbun bat pichlur ya ki khon jong pi ban persang
ban pulih runiam lani ban le shibun ki jing pulih ki ba hak jing start patai mta ki syam shibun jai ki jing pulih penseluri ki ai men sim ki wat ong ba ngadon tang away khun kan thai mlong ban pha ban long runiam ngadon tang away khun senrang long pe yu Abraham pe kanu sau Abraham kum no udon tang way khun bau play wai ka taru Khubor ka ba la dir por ku bong no Henry she said kan tu play ku Abraham mi haban le ka jingkinya Abraham oleh shim milo khun Isaac manra manai jingkinya kani kanuksa na kamanta jongi kikme kikpa balong ki basbun ban IT lada ki khun ki ti jong pi ki ong ko mai ko pa sha se nga balai persang sha se balai persang pide balong ki basbun ban IT lagi khun pide balong ki basbun namar ke mau lada pi IT ho blai yo khun ni ka khun jong pi un kur khu kar do ya ka yin ka sem jong pi asha laisha ngam dai bathok kli ki nei ki pam sim ki badan lang badang nei kumno ki sem ha ki ka sem ko chokki dei ki jing IT jong i mai pa ba ki jing IT ko jong ki la ka jing em ma ki yo ka jing kur khu ka bakar pang hai nga sam ban ngaro ngala sem me kata adu manta dei ba thok ublei u ie jengi ublei kwa engi ban tip yu ban don badu ban syakri yu tungine shimanta hakadi kenya ka kriam da ka berblai da ba pendam ya ladi ban tuai kerpang na ka manta ka yi ka sabe na ka manta ki khod ki kti na ka manta ka imlang ka salang barbor ki jai tuai na ka manta ka chingsuk ka pertai hatu gi jidwai na em na ka manta ka jingsuk ha ka men sim la jong gidong ka man duai na ka manta ka jingsuk ha ka men sim la de ndagi yo jingsuk hala de ka jingsuk kan wan ha ka yeng sam ka jingsuk kan wan ha imlang salang ka jingsuk kan sawan ha ka pertai bro ko wai komen ko para ngendam hau blai ban duai kerpang ha ka ni ya kriam rekat tu jing temu ki balabu mena induai bu play ku balong ha kini ki puli lai tli kene ki jing khot kau play lo khot ingi la wer ingi sha ka jing long re khoi sha ka jing long hok ki duai kerpang ba ka jing khot ju u kan long ka kerpang bangiru ngila ban jubab da ka jing skor men siam ban la ban sha skor da eng an siu kelyang yeutrai namar ki jingle bha jong u khuri ai ngo ngan ra hautrai yaro kerteng jong u kini kide ki kintin imsngi jong lingdo thamai upadar klanbor wajri SDP la sha pen kentang ye u ha ka ar photrik KYLLALYNKOT ar hajar ar pasau haying maniba lain kra do lingdo sat u Victor lingdo jong ka Shillong archdiocese ha ka ar photrik KYLLALYNKOT ar hajar ar pasau ka bede ka sngi ka babot ula pelong ye ka mas aingu beningkong jong u ha penthor kra Parish balawan ban shimentalang do Reverend Father Lawrence Pokse Parish priest upadar patriarch bade padar sinrop ka kemi jong lingdo ikong otrian wajri ki pa riunge ki bayeng sem haba phariai ka tin ublei ula batai bakumno ujona ula kentat ye ka jingkhot jong ublei hakasin ka beningkong kumta hiru ublei ukhot yangi habun ba kirukom hadin kamas bakhoj ladon ka jingpen kop buram ye ki phadar ki bhalor badyu phadar klanbor wajri lapen kot ye kate ka sngi de ki kentin sngongo bat kentin khublei no phadar klanbor wajri sin ka beningkong ka phadar watmai man pasat sapi yang gospel ka trial ai hangi ka ketin ka jungu ka bade ka ketin ka baim bat ka bayai kren yangi na ka ka por sa ka por na ka banta ka jingem man sim ka jongi ka jing pule ka mata ka sngi adangi pej na baro lightly ka wer ka khot yang aya pi sha ka ta ka jing khot jong blai
kebalong kebapala. Ulah kot dabun ba kirukom. Ulah kot sya kecing tiu kurim. Ulah kot sya kecing long samla, Shillong kena. Ulah kot malong kinong hikai, ki doktor, ki nas, kinong rep. Bat ulah kot ru malong ulendo jong belai lene kilendo jong belai. Man pet man kemi ya ki kam ki bau belai ulah penbenta na kabenta ka hima jigu ha kane ka pertai ha ka jing pule ka baningkong wala sim na ka kitab jong ujona nyoi ladangi pule swa kala nong ka baningkong ngin siam mau belai ulah khot ya ujona barulong to pen kre ban let sakata kanong ba ninive ngitip syai ba ka ninive ka de ka capital jong ka Assyria but ujona ude na po Israel kini kiri be shon ma Henry blay ula khot yu ban pha sakata ka dong ba jong ginong shon ban le jalap yeki ban long ki bakala ka bamut narta ka daw ujona ha ka baningkong la dagi play ka lanong ka baningkong yui mo le kom no upet no blay upet no blay but ula le Henry blay ubam ju iu ha ka jing khot jongu walawan yalam yang iu ban lek sekata kadong ba leng bau tau do kha wala ngu yu wala mana lam yu sakrut duria ha ka jing jangaru ngas perkat kendiat nadu Khubor kena awai kam kwa balong padar ngam kwa balong sipai ngam balong ipasan manen ro nadu ka im jinga ngene tam balong sipai ne balong sipai jung Chris te jarang khat mangasi I kini kena sabyu generate ne kamtam sai wan sene penthor na procession jongka Eucharist malakasnam na sai tanat eki Upadar Albert T. Mawa SDB Selection of Don Bosco ubalasya penkentang lingdo soblay haka arpo terik KYLLALYNKKOT arjar arpusau haying meniba laim kra do lingdo sad Victor lingdo Archbishop jongka Shillong Archdiocese Hakasngi kababot kata ka arpoi terik KYLLALYNKKOT arjar arpusau ulat terwaya kamas beningkong jong hamau nyang la apa Shillong Parish. Hakatay kasngi ladon lang Father Tobias Karngap Kenta Parish Priest, Father Janice Miss, Father Sylvanus Nongkenri, bat kiwe ki padar sendrop, ki sister, ki brother, bat ki para banget ni ki parish bapher. Hakajing kren jong Father Albert Timawa ulaong bakajing khot jong u banlong lingdo bat kijing ki baye kendo kamtam hakajing ya lenti jong u kum uriu nyam hakano paisngi hadin kijing gerku na ulingdo batmai labot siki program lingkot bat kajing penkop buram ya ulingdo batmai na ki para banget jong katay kathan lapenkot ya katay kasngi da kajing kren kublay sngongo da ulingdo batmai
ngi phang ta ka jing khot jong ublei jing khot jong ublei ka ba pher kala banwan hakal ding ka barham hakal air ka bajur dane haisur ba jai jai ba ka jubab ru ka pher don ki ba jubab hamta hi don ba de ki ba ya da ko ei pat kalti ha jing pule ba ling kong bla shem na kitab jong jona ngi sngo ba kum no blei la khot yu ban long chau atiel jong jing isnai ba jing et blei na ban ta ki breu ani ni ve dei ma u la phai den ning kong la phai den shem la tre ban long chau atiel jong jing isnai ba jing et si banta ban pet ya ka jing dei pedeng part Israel but part jong ka Ninive ka nong ba jong ka Assyria but kum ka history ka thu ngi ba ka Israel ka Thambor ya ka part Israel ram dang ka jing Thambor ne ka jing ring mrau ka don ka jing Yeshun pedeng jong kini ki arjat ben riu don ka jing do no ka jing men sim ujuna ubade way ni part Israel udon la ka jing shun ka jing isi ka jing bom la ban ma na kata ka daw la krenga ban let ban ai ka khubor ba pha sini ni ve ni la let ka koi pat kalanti uneu de way ni prophet go per ka ba shim la kong go hang ta hi om ki way pat prophet ni apostle a gospel ni small big Samla once the representing Samla Parish, Kalaiber sub-district, Samikmat di chairman dan badi secretary Samla hadir begini district Peit. Saya boleh you. Saya seperti apa pemakaian bagi memberikan dekat di logo kategori 3 jam. Dan hadir jom ke Pemokra ngikut jaga vocation commission jom ke Simpos Parish di alam dari Badio chairman Makarai jom ini ke commission mau Badio jingguai ke juki ke jingguai minat ke juki nak force Khubor dengan aku saya ke ni ke sing tetapi ke patut panjang Dari Khubor dalam santila jong upen sakma domor kibasaron upen yaden kibat prabor basi ile
Kalian kadiang, kalian kamon, kerjaan, jur kita bahaya kesem, bakal kul kita peramarjan, laidon berbor, hajian nanti jangan madu marang rit, mandon po lumoba, madu undalawan syong sa ni po mau nyangla, jur kita nasional po sila don berbor dekat taknya. Yang semua berpanggil pada Tobias Parish Priest. Mai kesin menikong mai kedua ingat sa Parish lo hajing konkret jonga ya ke Daikini Ministry hajing kentang lindo atau ni sini ngasa badi bat long briu ba small tenat komet bat briu ba kloi banyarap kejik sa jonga steo badi hasyam go long to briu ba small tu ikiwei werap lam ikiwei flash bun padar ya kejumlah lang jong pi duduk di sini mangsa Parish tak duduk di sini duduk kani lebat mental di dalam lang mengkat bat long keluar penyerap di Khubor ta di EU pengsan te jinsomori pada senrop lang pada Silvanus pada Jenesmus kemudian mengkat mene pada jenis dan ne pada Silvanus la pun bila Allah sesuai kepang ya semua pada James Moore dalam lang ini pada Navin, brother, gudang lang ni rumwan dan sembrang ni kesini. Pada Abil Star, gudang ni lengkap ni tujuan cua ratri ni cakap jumi jenis maukan monanglah. Yang semua pada birat cua lain dan lain no. Bailawan dan ikmat ya ke provinsi Sri Lanka. Yang semua pada Henry belah judon berbor ke yang kesem madu Khubor bailawan ke Parish Priest pat madu menementai dan bagi yang kesem. Yang semua guru ya PVC jong Meghalaya Municipal District lawan bat dalam ti hajing kene hajing pin kre di hajing semua bakal kene ke sub district jong kasado melim hajing alam jong katikis dalam Sherman Secretary jong PVC jong kan melim kasado melim lawan dulu ningkong man pin kre lawan hajing sem dan keli hajing don kam jongi hantam kene hajing pin kre ini resmi kumjuru kejing pelong jengki kejing duai di novena nama kalian kamet ilam kerjaan kalian sip di ebi dan kam kejing khe jungi yang ini sakramen di college board NEHU pada dan pada Festus pada glorious imle di pada college kil gelawan dan mentalam akan dijamin tinggal semua yang balang senong beper belum moba jom kini saru melim district belawan ye banduai semua lu yaki sanitation cooperators lawan mendan lang banduai lang sebentar jomna ya ka vocation commission jom ka Hak jingalang ba basipo ni ka 10th General Chapter jo ki sister jo ka seng missionary Sisters of Mary Help of Christians kabalong hagwa hati banya theri ki kam mission jo ka seng badru ban jiet kerpang da ka jing persad uman sim ba khoj ye ki nong yalam jo ka seng
Ha kani kakanti da kajing kurku jung ublay bada kajing betin lenti undong seng jongki usyakri ublay u Bishop Ferrando kita kinong shimbenta ha kate kajing yalang ba kila di Sister Christine Mensong banlong i Superior General ni undong yalam ba klido jong kaseng i Sister Christine Mensong in bujli i Sister Philomena Matthew i barabat ya kate ka kam mentala khat arsnem kumpan shupentip shikinong Peit ka dbmnTv i Sister Christine Mensong idei na Parish umden but indei i Superior General basan joka seng nadu balajid i Sister Mary Rose Thapa house nam khat khandai spa nyopho board si Sister Elizabeth Pakumala house nam khat khandai spa prapopra i Sister Mary Thadavanal but i Sister Philomena Matthew Hashwa jongkini i Sister Lugina Saleta FMA ilade i Mother General joka seng Harangkar pada Sister Christine, kini kisestar kindan rengkat hakakam penyat jakaseng MSMHC. Sister Mary Thadavanal kumi Assistant General, Sister Cicely Chirian kumi Counselor for Formation, Sister Bridget Dingdo, Counselor for Evangelization, Sister Catherine Joseph, Counselor for Education, Sister Lisa Ella Vunkal, Counselor for Social Apostolate, but Sister Daisy Jacob kumi Economer General. Lasang kate kaseng kisestar do syakri jong ublay u Bishop Ferrando house nam khat khandai spa sau phoar ya kani ka jing penbena lapha ri Sister Philomena Matthew ha ka kerwo bala penmi do Archbishop Most Reverend Archbishop Victor Lingdo ha ka arpun rio tarik KYLLALYNKKOT ar hajar ar pusau uloong ba da ka jing sngongu ya ublay badru da ka jing angnut baskem joka jalan yamba ban kampen jana ya ka jing sumar ya ki para banget ha ka balang badru ban pen kambha ya ka jing syakri blay ha pedeng ki para banget ha ka jing im mensim jengki la pen kha ya ka Parish mau nyang la na ka Parish apa Shillong ute unong ya lamba kliedo joka jalan yamba ulong ru ba ka te ka rai ka dei harengkat ka jing don lang ki dekhot ka council jengka jalan yamba u Parish priest jengka apa Shillong bat kirang ba balang ula kerpa de ki para banget banduai naga benta kate ka Parish bathamai bat dakini ki Khubor ngila poi shaka bakut jong kani ka THUP Khubor ni ai ka jing khuble pi baro ba pin kot pin klan bat ngi kerpat pi balada don ki Khubor ki baja ha ki Parish ni ki shnong jong pi ba pin pha ni pin tip shingi how teu number upadon ha ka screen jong pi knang mengindang la ban pin mi man ka tayo ye ki Khubornyam ka jella Khuble shibon ublay unkar khu ye pi